1906. Charles Wakefield započinje naše putovanje. 1909. Castrol Air postaje legendaran u svijetu avijacije. 1911. Jack Booth započinje s Castrolovim rekordnim uspjesima. 1913. Pilot Lincoln J. Beechey radi prvu petlju u zraku. 1919. Alcock i Brown lete preko Atlantika. 1920. Prva zračna reklama na svijetu. 1926. Henry Seagrave obara rekord u sambimu. 1935. Kapetan Malcolm C. Campbell postiže 400 milja na sat. Prvi koji koriste metalne sapune kako bi značajno poboljšali performanse i vijek trajanja. 1953. Prvi proizvođač motornih ulja s aditivima, inovacijom koju danas koriste sva motorna ulja. 1959. Castrol i Honda pobjeđuju na više od 500 utrka svjetskog prvenstva. 1967. pušten je u promet najveći putnički brod na svijetu, a motore mu podmazuje Castrol. 1968. Castrol GTX postaje prvi globalni proizvod tvrtke Castrol. 1970. Na najtežem reliju pobjednici koriste Castrol. 1976. Castrol Biolub, prvo ulje usmjereno na ekološka pitanja. 1983. Trust 2 postiže 633 milja na sat. 1988. pobjednik Le Mans 24-satne utrke u partnerstvu s Jaguarom. 1993. prvo potpuno sintetičko ulje u SAD-u, Castrol Syntec. 1995. prvi koji su razvili i patentirali tehnologiju protiv mulja i time produljili vijek trajanja motora. 1997. Trust SSC probija zvučni zid. 1997. Castrol i Williams osvajaju titulu prvaka Formule 1. 2000. BP kupuje Burmah Castrol. 2010. Castrol postaje partner FIFA svjetskog prvenstva. 2011. Sponzorski programi s NFL-om u SAD-u i svjetskim kupom u kriketu u Indiji. 2011. Castrol Edge u prodaju stavlja najnaprednije motorno ulje za automobile. 2012. pobjednici FIA europskih utrka kamiona. – 2013. Tim Kamaz, koji sponzorira Castrol, osvaja Rally Dakar. Castrol Vecton s tehnologijom System 5 Technology TM.